tri najbolja kratka filma u Školi primijenjenih umjetnosti Sarajevo završen je prvi filmski festival srednjih škola u kantonu Sarajevo. U projekat je uključeno 8 škola, a prijavljeno je 50 kratkih i animiranih filmova te reklamnih spotova. Projekt je nastao kao vid kreativnog i timskog rada učenika, trajao je 2 godine i pobudio je veliki interes mladih. Cilj projekta jeste da se razvija njihova kreativnost, timski rad, da se na neki vid novog medija što najbolje mogu pokazati. Današnja generacija je vrhunski talentovana za te stvari. Žiri kojim je predsjedavao filmski reditelj Ahmed Imamović nije imao lak zadatak da odabere najbolje. Ono što je bilo veliko iznenađenje za mene, znači da neke škole koje se možda po svojoj strukturi ne zovu kao umjetničke su poslale jako puno radova koji jesu bili čista filmska umjetnost. Snimala sam film o svojoj baki koja je umrla prije nekoliko mjeseci. Posebno sam vezana za taj film jer je na neki način uspomena na sve što se desilo proteklih godina. Ana je osvojila drugu nagradu, dok su njene kolegice iz Škole primijenjenih umjetnosti Neira Jusić i Hana Begović osvojile prvu nagradu. Treću nagradu je osvojio učenik Elektrotehničke škole Džemil Džigal.